Sini jota media semua, sang tini bopak rana langsung faizak, YTM ni bisingku, tam ni bandar jota nasibo, sini mia ni dino, Delhi hai jaga kaisa historical announcement, je notice ni bisingte kaisa one political entity, oi kabang ma amuna sudo rajniti ni bisingti pan nahari man kaisa, kintu mo kuno ekta political ban ani bisingti, mo kaisa notice khansang gai, je indigenous people notice ni je identity crisis is tongmani identity je sini komorik than nai mane abuno rokha khaina ni baga tini jo notice in leadership tini sini bubagra sini Meghalaya ni chief minister sini Sakonda Changma te sini Nagaland ni agini national spokesperson te ministers of Nagaland government of Nagaland sini Monmur Kikonsa te sini Tabuk Assam ni People's Party ni je founder sini borong nansar Daniel Langtangsa, baru ni leadership kaya sa ubah gani je one semua kaya, mau tabu kaisa safeguard notice ni je indigenous people lono safeguard nani baru mau tabu step na aja belas. And bus kangon already mia aja clear bosaka, mau kaisa notice di party ni bising tu kaisa sini borong ni rights ni bagai fight kena ni belas. And abang bui kebang ma jara BJP kena pangtung, CPM kena pangtung, Congress kena pangtung, they might feel ama joke haisi, mau kaisa beli kota. Karon tang hindi borong ka sob samne mai thanson nai menia bobagara kaisa ni message subo no joto no sibo 2021 isimi 325 jara thanson ni message bobagara pirin tong sin ko pangste chiro tini tiprasao simi tini thansang jimia rupa simi thansang nani sara notice e joto leaders a great leaders of borok thansang mani bisingte borong no sini achievement na sini kebangma sungtubunani bagai sung tini kebangma kebni goals nahar mung oinanung mano kebni ideology oinangai mano di promota bumara nahar mani ideology oinanung mano but omoro joto solution di prasaw nungthang bodu ungthang nini karbi ungthang nini khasi gentia garo sungthang joto ni solution kaisa platform tubui fight khenani government of India New Delhi khanani bagase tini obo step na rani bobar declare sel guys and tumungno omo bus kango Buzorti ragai thanai buikomo muni lene hisi ang sanai this will be the ever biggest party in notice ni thakaiwa omonok notice jot ni kaisa kotolo party hne sing nugnai bobishota tini khan bisingo by within another 45 days ni bisingo kaisa time frame ni bising tui jot executive body khajagai tamo or notice party ni ajago sab thnai nor already clear samane NID oro tini kono ekta byaktigoto Jemia notice one notice khajama jagaba aro kuno sudu Meghalaya ni bagai sini koksa jage sudu Tripura bai sini koksa sudu Nagaland ni bagai sini koksa sudu Dimasan bai entire notice no khobise mo kaisa one notice ni ini Agartala ni tomani jagaba ini Agartala hai jagaba ni ikpa hindi ni MBB ni tamsonai medical college hai jagaba GBP hospital आज जगह कबांग मा बाहर नि बरर परिफे नोटिस नि कबांग मा बरर परिफे संबर में सेव गन नाम सिन देख तो संतावन नोटिस सिनि बरर कबांग मा शिलंग नागालैंड गुवाहाटी हाय जगह खै परियो आरो नि बरर बसुमा ताउसु बना हिसे अचबा माने बिसिं तै माखासे हालो आगि अनेक ट्राइ खाय जे म सं जत नोटिस लिदार सं बरु संदुंग न जे कायसा नोटिस नि सं कायसा पार्टी न सं तिन्नु खा बुबांग नि लिदारशिप सं तिन्नु का सिनि मेघालय चिफ मिनिस्टर सर कन्दा समनि लिदारशिप सं तिन्नु खायसे सो ओमो कायसा biggest party in future man 7th of November kaisa Tripura thani luguthum panna tong nasto bolo obon ya gulo teisa dinai khai rohmani gai bus kango ki tei khaina koda bo hai luguthum panna bo hai wansung 100% khainai tawan de te kodin bising na just tai 2 din bising clear nai abo sing saklaina ni wansui tongo already motamoti process tongo baksa buikomo sao Agartala malige ki mane permission chete hobe buikomo questions khalega hisi ni independent news hobo headlines paper hobo buikomo mane maharajan jokes এখন Agartala malik এখন permission chaite hobe amti sao baksa event kubiko santai news media ni channel ro kuboita mono chedia woi haino publish khalega Agartala malik je bulban se tomona abo india ang sanan mo chungo पिक्चर अभी भी बाकी है थोड़ा सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है ऐसे
abo buskango besek ni bisi besek kotong thang tong abo nugnai haisi because we ki promoter sung dunyo hanya party ya and jo tini no ang tini kaisa message khaina ni muchungo sini jara jara am hai je kisu chikon sani bising tin ning saksana phalai ronan sang do fanin bai permanent haisi political bo permanent ya but do is permanent ti prasa is permanent ti prasa ni suk dugo tongdi ti prasa is swabhabik ni suk dugo tongnai ni samamba sa haisi and bus kang 7 tarigo sengmai yanor semano agot lawo expo choli tongo a jagao sungno sare haisi ini median डिस्ट्रिक्ट आंसना में गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में कौन सा सबसे बड़ा ग्राउंड है हम वहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए तैयार है त्रिपुरा में आज तो बोलचिन भाई चिकन है सी आज तो बोलचिन भाई चिकन सा और अगर सुन बरो से पोसर में आबो सुन सा किंतु है पर सुनमाय भाई माखे हार्ट ऑफ द सिटी आज तो बोलनो सुननु को हम भाई संगोर ताव सातार को परमिशन मालिया डिनाय खाइजा का आ डिनाय खेमनी आबो बयबो सेमिया आं पर्सनली एसपी एसडीपी बेकक सबै संगोल डिंग गजा we don't care ngabo kuno ke long leg maharaja long leg wagara hambai wagara long leg wagara long leg maharaja long leg wagara long leg maharaja long leg maharaja long leg maharaja hambai maharaja hambai conference, but what message you would like to give? That we are united, and if we are united, then we are stronger, because we have been saying the same thing. हम लोग एक ही चीज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं, as Tiprasas, as Mizos, as Nagas, but हम लोग ने कभी भी as indigenous people हमने अपना आवाज़ दिल्ली में एक संग नहीं रखा है। आज तिप्रासा अकेला नहीं है, आज तिप्रासा के साथ नागा खड़ा है, गारोस खड़ा है, अरुणाचलीस खड़ा है, मणिपुरीस खड़ा है। हम लोग अब अकेले नहीं खड़े हैं, एसपीस हमारे साथ खड़ा है, दिमासास बोडोस हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट का थामसा हो रहा है। Sir, your party you have a brand in Tripura. Listen, my only brand is the people. There is no brand bigger than the people and the future of our people. There is no brand bigger than that. Even the Bubagra brand is not bigger than the brand of the Tiprasa people, the people of Tripura. And for me, the interest of my country, my northeast, my people, that is my brand. I don't fall in love with brands. I have fallen in love with my community, my people. And for me, that is the most important thing. और जो भी मुझे वहाँ ले जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा. So, what is the future of Tripura Motha? What will be The future of Tiprasa people is more important than the future of BJP, Tripura Motha, CPM, Congress. I was also in Congress. The future of our people is more important. I am not thinking about party. I am thinking about Jati. the village council, that case has gone to the Supreme Court. What हाँ. is the latest on it? मंडे को हियरिंग है और मंडे को चीफ जस्टिस ये स्टेट गवर्नमेंट ने और समय के लिए टाइम मांगा था. चीफ जस्टिस ने वो बात को डिनाई किया है और बोला है कि आपको समय नहीं दे सकते हैं, आपको मंडे को आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में और मंडे को हियरिंग. The chief minister after this, the chief minister said he also. So I have gone to Supreme Court. If it was already agreed, then क्यों इतना डिले हुआ? सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा? कंटेम्प्ट नोटिस क्यों हुआ? लास्ट इलेक्शन वाज हेल्ड इन 2016. 2026 इज कमिंग. राजतंत्र तो खत्म है, गणतंत्रता है. तो गणतंत्रता में हमारा तिप्रासा लोगों को इलेक्शन क्यों, वीसी इलेक्शन क्यों नहीं होने दिया 9 साल तक? और अगर दे वांटेड टू डू इट, कर सकते थे. मुझे सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? ये हो रहा है क्योंकि उनका दिल से हो रहा है. ये हो रहा है क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा.
And last question is about the accord. Any discussion in Delhi? I will talk to the Chief Minister. I will talk to the officials. They have told me they want to do it. We will see how soon they do it. Before leaving Delhi, you had a meeting with Yes, I had the meeting with him. He said that he wants to do it, and we will have a meeting and we will see what can be done. Again, most important thing is the people. You are putting, media is putting too much of focus. पार्टी का क्या होगा? अरे पार्टी कभी भी लोगों से बड़ा नहीं होता है, और अगर लोगों का समस्या को हल करना है तो पार्टी को आप डस्टबिन में डालिए, लोगों का इंटरेस्ट को आप ऊपर रखिए. त्रिपुरा, हिंदुस्तान, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा. Sir, you had discussions with most of your leaders about this. Yes, everybody knows क्या हो रहा है.